Rwana kabisa, reka twongere tubahe ikaze kuri Open Mind Rwanda. Iki nta kindi kituzanye buretse kugenda dusesengura amwe mu makuru abagezweho sahize kugeza ubu ngubu mu mikino. Nta yindi nkuru iri kugenda ivugwa buretse inkuru y'uko wari umuyobozi w'ikipe ya APR FC Afande Colonel Richard Karasira ubu ngubu yamaze kuba ava kuri uyu mwanya kugeza ubu ngubu, nyuma yaho APR FC imaze iminsi yitwara nabi mu buryo bugaragara. Hakaba haragaragayemo n'ibibazo byinshi byo gutsindwa, ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe bakaba mu minsi ishize bari baragiye bavaho. Kugeza ubu ngubu n'uwari umuyobozi mukuru w'iyi ekipe nk'uwo twakita perezida nawe akaba kuri uyu mwanya atakiri kubarizwaho. Kugeza ubu ngubu ikipe ya APR FC twavuga yuko nta muyobozi ifite nk'uko bihagaze ubu ngubu. Abantu benshi bari kugenda bibaza bati se iyi ekipe ya APR FC bishobora kuba byakomeza, kuko ni ekipe muri iyi minsi bitari kugenda neza, ari kugenda itsindwa. Rero bamwe bakaba bari kugenda baba victim. Ibi bije nyuma yaho mu minsi yashize ekipe ya APR FC muri match yatsinzwe yanganyijemo n'ikipe ya Gorilla FC, bikaza kurangira APR FC itewe maga kuko ari yagiyemo abakinnyi yakoresha abanyamahanga benshi abari bemewe bakaba yarabarengeje. Mu kibuga hakaza kuba hisangamo abasore 7 b'abanyamahanga. Rero bikaba birangiye rwose bamwe bagiye batandukanye bakora muri ekipe ya APR FC bagiye basezererwa. Bikaba bije nyuma yaho wari team manager APR FC bikaba ari we byatangiriyeho. Ubu nawe akaba yarakimbijwe. Mu kanya twagiye tubona amakuru menshi agiye atandukanye. Wari umubitsi wa APR FC nawe yaragiye, ndetse n'abantu benshi team manager, ndetse bikabije bikurikira na perezida nawe akaba agiye. Bishatse kuvuga ngo nibitungurana bishobora kurangira ekipe ya APR FC abayibarizwagamo bose abayobozi bose bayibarizwagamo bishobora kurangira byose bihindutse, iyi ekipe ikongera igasubizwa cyangwa se igahabwa abandi bantu bashya, kuko niho biri kugenda bigana. Abenshi bari bakomeye muri ekipe birakomeye bamaze kugenda bayivamo, aho bigenda bivugwa yuko iyi ekipe kugeza ubu ngubu abantu benshi bayishinja yuko itayobowe neza. Bikaba rero ari izo mpamvu zigenda zibitera. Ibindi bigenda bikurikiraho mu minota yose igiye itandukanye, uze kubana natwe tugenda tubagezaho 5 kwa 5.